Robert Kyagulanyi ningashobora kumanywa nka Bobi Wine yabanza ha radio imwe mu rumbaro umwe kumanywa kendi Digital Radio abantu nyamwingi bayitorera kizimbe cya radio iki nabanyuma yaza Halmakan Street yahigura offices z'ekibine cyo mu rumbara indinye Kyagulanyi Center mu musinguzi umuzina ya National Unity Platform no mwizina lya Banyayuganda bona ninyiguraho eji office ya NUP Uyanagamba hona bagizi be akishayitishomero ya Global High School rukushango mu Rembo ndorumwe Robert Kyagulanyi Center mu yayihanangiriza abantu be letera aho kandi berindire timwe enganda beitotereho no kubahiga kwatanisiza kimwe kureba kangu ihangeri yazo meisho abantu bangi babalindye nti Abanyankole bali bulungi abantu bangi Buganda baloza Abanyankole mufuna tribal allowance shahe y'ibiri kuhika shaha ishatu ne bane tushibwaho aba Apex International University kandi aho no kutungira omugisha kora wohereze sini ya kanani ngashini ya mukaga otunge omugisha obase kugenda oshome obase kumanya embera okweri okushomane kintu kikuru munonga so watunga omugisha hariho bursaries gendofune ka bursary ningashi bakwa hakachweka niwe yongerere hakandi ogende oshome Apex International University niteraho obahikirire enamba zabo zesimu nizibasire haho kugira ngo obase kubaterera ningashoje ndo bashyira itendekero otwari max zawe ziwatongera sinya ya kanani ya mukaga babase kweba okubara kuyambe twagaruka mushahe ya kabiri andi nkaburirwa kabiri nkaburijo ntubatuine Eby'okwerinda nyine omukuru turebe ahashonga zitari zimwe na zimwe nakwakira fandi Adellah ninda musya abantu abaturukirize kandi abo kutureba mu izina rya Yesu Kristo kandi na nerya Allah watahala mazina nabanyeta Meja Nisima Rwemijuma kandi emberwa Brigadier shi omwebembezi witu kana wayabara musya na warukustama hanu yambarira azane sharana na twine borders ishatu tubodalinga na Tanzania tubodalinga na Rwanda tubodalinga na DRC ninga se tweta ngo Kongo deni tugaruka tubodalinga na Buganda deni saide ndizo tubodalinga na Bunyoro abantu abo kutureba nimbasima munonga kandi nimbebaza abo kugira ngo ndizo yama radio ya gandi hamwe na crime emisango y'obwisi crime emisango y'obwisi nebindi eriyo nekendera na negeriyo nebaho konkano mugezaho mututera amasumu emirundi mingi tusanga abasisi babisisire konka enkwatanisire hombweno enkozi zebihagaro so mbwene nimbasima mwe bari munonga kandi na management ya TVG mukama jongere migisegumeho kureba ngo improzagana yagumanika haritwe na nimo Eby'okwerinda byemerire bita na munonga tubiye turiyo mu weekend makutwa turiyo mu weekend abo kucakara nibwe bakweyongera abamabaga oriya yasiga yacinga ningati yacinga mwenu Eby'okwerinda ji weekend bibire ningashi umuruzungu kiba kweta kamu tubire birije munonga nangu tubire twinemu functions nyingi tube twinemu abantu abakuru abatutayayire twabihandolinga kurungi konka particular remerume ya turesire hano ya second division kandi ituseme ku bantu basyaho imwe abantu abatabo kutureba kandi n'abaturukirize aha mikutendizo no kugira ngo emyatano yito yitukurinda kuko nabagambe ngo tunibaringa na Kongo Rwanda hamwe na Tanzania ensharo zitu zirije
kandi ntukwatana sakurungi nimwe mbwenu konka ninza kuteka esera ningashi esera n'uruganda twe amani ninza kuteka hamani aha irigo migrants abantu abo kutaha omwihanga 1 abo kurabira aha boda zitu ezirikumanywa bo kwiza kuzo mu campus zitu zempunji bakaheza bakarugamo bakagenda kwekorera byabo batine rusa rwa abebembezi ba campus ababa bo kurabo mutahanda twapanya ototo tutakumanywa otuba kurabyaho diru zabo kuziha Kongo deno bakiza kuno mu Uganda bo kuba aha borderlines nko kunaza bashomerezo zona zitu zona mbwenu ahitwine checkpoints mwenu ahitukubwangande imihanda iri kumanywa iri kutasi mu mahanga gandi hariho abo kwekuriyetingiro buhando bwabo oburirigo no turabe ntu deploying tukageza tukubuzubira hariho tukusanga cyarengezo ukasanga amakana gakwatagana amakagargamwe abwa business izeze nche ningure nyanya hanu yakasindi ningure nyanya kunuya ubwo buhando bwe hariho nababo kubukozesa kubi bakiciriza abatari banya Uganda kurabaho kandi mukabashiriko mu makaganyu then bakaheza bafunire mirumo kunuya government etakucumanya ekitongore kitu ki migration internal affairs ministry etine cyeri kumanya iwadero otwire na no mu Kongo okumara ubwire otwire no mu Tanzania okumara ubwire otwire no munyarwanda okumara ubwire nangu namahanga na myata nendizo ya yeruguru Southern Sudan nahandi Kenya abamasaya abapoko ababariyomba tunabaza kwikeba mu buzo rurimi rumbere kizuba mukwati no cumanya umuherezo umwana wawe ngo agende nawe then abagambira kugira ngo cyamanero si wanumanya ninga sabebembeza bariyo nubamanya kugira ngo bagendana n'insimu umwana wa Adellah then bahiza kumubuza abagire ngo ubwayi nugo mwana wa Adellah ariyo wa Adellah haza none ukore nsobe n'ikirungi irigo migrants ninga sabu kutaho muihanga batarabiro mitendera babase kumanywa government bamanye manya government tikampara government ni cyamanero C1 government no mwebembe akakachiko ka LC1 kona o information o wabakazi o wa labor o wa sports and culture o wa UC secretary omubichi akakachiko at least kamumanye kaheza kumanya ejo niyo government yitu yakatete so muntu antugamba government ngwe mumanye oreke kugira utume ibi mutwara mu state house mumanye ninga mutwara police amahe na imwami mu kuteka dizi ibyo nebikozesa bya government these are pillars itwitu turi abakozi ba government konka government netandikiraho roko government LC1 so umwana umutekateka ngo government no kuza kampara mu state house na kasero no tandikana chairman uwatirira karuru amumanye liwe naza kumusindika hane kandi abantu abo kuba kweza kutukubanturonda ngo haraho abantu abakora kabi haza tutwabamanya hinabiza abine bizire batemura Adellah kiro batemura ninsime kiro bagenda tutwabamanya hatiwo no manyota ngogo wo biro bikire obwakusibwira ati ndiyo ningenda ningaruka yo ningase nuwe naza kurabira hanyenda kurabira kuza Kampala naza kora yuki aine yo murumo kasito tuyamba karabe naza Kampala akakusigire namba yogwa ariyo namwita Kampala kugira ngo kutere twamanyira batemwa bize kiro bakagenda ugogo ahiyaba naza Kampala tukatera yakasumu tukareba yaba ariyo so mwene security nitandukana niwe mu special kuko nabagamba ngo amaninza gateka abantu bekikankejo nabo numbakira bahindira bakozire bicamu ahabo kuba Madam Adellah sometimes back nkani ndeba obutabu twabintu soma nangu hariho narebera ha WhatsApp ahi omuntu yabe nagaburire cyuncu akatandika kagaburira karya kana karya akakafu karya kanya kandi uriya nawe kana kwa mani cyamwakira cyamurya so mweni iwe akaka story kana kutebeza iwe mwakire mpora ahabo kuba to kumanya bigenderwa bye
noza kumwakira omukuze amanyaho hona amanye ebya yoko kutwaza okwakubasa kumuripoti agusome so by the time within 2-3 years aharaze kukorera icyamuresire nuza kubota kine utakwasa na kumutekateka ngo nabasa kukora ikintu so mbwenu hurikiriza government twantugamba illegal migrants twantuigazo buhara twijya ngo at least akaka handa ko kwizaha Victor bwana twajanga akaka kahanda katwakanga muraba abo kubajyana umunywano wa gikaraba naza kuhenderera inkasitore y'icuncu abo kuba niwo inembuzi nungeza ariyo narebera naza kuhendera ziriri niwo inebintu birungira kuhendera bitwaye yes so mbwenu amani ningateka aho bantumwe imwimwe abo kugira abo kwenda cheap labor numwenda kubanuba kugira ngo abarundi wazo mu camp wihayo omukazi wo murundi to kwiza kuzuga kwenzugana deno gendo mutorrayo abanyarwanda bizwire naka chaka nguno yendo wabusa then ngo abakozi ngo kugira ngo aba nabalisa ngo nyoni nyenda ngo gendo mu camp abo ko bantu bihurire ibintu bibi ngo gendo mu camp ngo gende omukampu ugendo zikigagate ngo mukampu ngo ugendo rabiro muri nisima akurondereyo abasigazi barungi bo kulisa then iwe no yendo murisa ari cheap ngo abo bombende byo kuriya chonka yes ne bende byo kuriya chonka kunkale ka wanoza kumwihayo rabiro mu office ya commandant wa camp ajbe namanyangu ni nsima yazo wa Adellah yazo wa Mr. Kasaba yaza korrayo then mu program ya government kere yizeru kwenda ngo baba shifting abatware chaka so abemba manyango hariyo ni nsima ariyo wa Adellah nawe bagende bamuhiba mu shifting konka ko kumuleta yagumamu naiza kwen ati abamwe haruho bwo kusanga umuntu yakore kintu atashime kuba nacukora tayine mumunyabuzaru mucange ico bagenzi babe namo bakabafura batwara kucaka so mbwenu wari umwumwe hati wo uriyo no wamutera kibuka akoba okutabuka ekiniga necaburizo buri muntu ayine kiniga so mbwenu wagire ekiniga ni wamu disciplininga maybe wamugambira kubi wamuzumutu icyo kwita no kugira ngo toyine banyu hati nawe yagiye no manyo kwecyawa na waye cyawe ayakira umuherenti zona zitemegure zona hakubana mu ngutayine wagamba kintu cyo kugira ngo abantu kuzomu omukampo noma hakariho like nka 1 year ago hakari hamakoraga kugira ngo hariho mbo I am using in quotes ngo hariho umuntu akijya ngo kuri ngo washwero mukisha iwe ko kishiwe ino jangu inakugwanga uriya yajya kuri yari yabakaza mugende iwe wamureza twakakasanga umwina tukombekera twamabati bawa kandi bahana n'icyo kindi bwabirike bintu kabina hati gono jangu turagende kuri twabareka uri need to inform the LC1 ninga tuchumarira hawo chwera hati cyo kubanza no kwenda kumanya message yenyine kaberiya abo kuba madam Adellah ikibuzo n'ikibuzo cyunje umuntu ngabo kacyakumpa mu gisa kugira ikina sharing aho n'abanya Uganda baturukirize akanda abo kutureba hati ejesha obunaba ninyiza ahaha mu studio hinabambuza nabajyangu ninza Sky then ninza Sky TV the messages yamanya bamanya ngo ninza Sky TV konka kuba kwa babo kutebya bagira ngo ogogo yazo mu studio aine yo program ya Sky TV ngo yaza kureba Adellah abo kuba it's true I'm with you right now mu studio then hinaho kugira ngo ngogwe nakora hati Sky TV bakamuha umurimo ngogwe n'umunywano wa Sky TV ogwe nakwataga hati byabe tuzabe bintu nkamunana bitakushana ngo nanimwe Eby'okwerinda ngo ati nari banka buriya Bobi Wine akaza jinja abapolisi bamukwataho Eby'okwerinda tine wamugambireho bamureka nyo mwaza muri imbarara still tine itubarebire so mwene tugere tegamba cyenda kugamba kanchereke kigumire cyo kubanza cyo wagamba
omisho ga kamera ni chakansa kugira ngo hino kumanyana na Bob Wine. Bob Wine ntumumanya nko munya Uganda. Ahabo kuba kandi nka president w'ekibina kiza kigumanchukura koreka ekinkwenda kuhamiza abanya Uganda no kugira ngo Bob Wine no munya Uganda. Kandi nawe nayitaga security. Kandi government age ni muha security. Nambwene na nyumwe bazyo ni nsima abanya Uganda. Aha kugira ngo kwayizire kunuya omurimbara amo special abanyambara yamanyisa security. Polisi yabaweya bamwakira yakorebe muresere abo kwa nyina amasiko kugira ngo taro complaint ebe muresere byona bikozere. Kandi ni akachiplaninga kandi ibintu cyumanya ngo nayiza kunuya kugamba nabahagize be ahabo kuba no president wa nubu konka kandi abira ine security rukumara. Aho reba ngo Bob Wine nyumwe bazyo afunire ayamutere cupa hati ni nsima kundya hakamba mukama wanje nabandi aba security bona. So emirunde mingi abantu nibacenga tuba kubicenge bintu nko kubikubabiri abo kuba it want protecting okutahaminga president wa nubu. Okutakoze advantage nko kunanimba jangwa abantu abokoze advantages bo kutaho mu Eihanga kugira ngo hariho camp y'empunji na wakizo umwanya wo kuzo mu camp akazo wa Adellah. So abantu ababinu bizamu umuntu ayakira mutere icupa umuntu asise motokai. So we have to provide the security. To have security taruho mwana taruho mukuru taruho muto taruho mugufu nkanisima taruho mukazo bona ntubaha security. Bona security na yetu. Yes. Kuna ningamba kibuzo cyawe nandi nyanyenda ngo wawante kawangarira kuno ryo kumbuze kibuza about the noiza kuchirita gwanyo konkana nyasangu nsoborre ensonga yabuza ikibuzo cyawabuza kugira ngo akakura ngo bakaba ko mukazi basasura sente bakombekereka no nanyenda kumanya ngo nanyenda kubanyisa abanya-Uganda ngo hariho campaigns haza campaign ninga campaign kigambe nto mu Nyankore ehuru omwenu okwetunda habo kwetunda kubihabiye. So campaign yo kubihabiha ngo bakukunde. So nyoni ntekateka ayabire na kigambe cyo akana akikora arikwenda kubuzabuza abanya-Uganda kwikaha cece yabire nayenda iki kizimbe kituruheje Gotv neyo mwami bakasaba tukwe iki kizimbe kituruheje Gotv neyo mwami bakasaba tukwe konka kuriya no bagambira umwana muto ningasi member wa ADF ngo twaheza kwata government barya rocket de bizimbe byabana mbamanyangu bariyo no barwana mbiza gukora ki kutware bizimbe. So ejo nayo ne hururu yo kubihabiha kuwiningo mutuma gwo muntu mbwenu kantwara umugisogo kubagambira ngwe binte byabusha ni bibi munonga kandi biri expensive. Omubinayiza rukubihabiha ngo agire ki yakwereza dena hendera kozire ki nambwe no kugira ngo tinkwenda kubatahirira abacara noza kunterori abinji twine kizubu cy'abacara bukurondemirumo mo special umukazi kakuba yabire ayayenziro murumo haza mu nsasire kini kuza kugamba umucara gakuba yayenziro murumo akwa these difficulties zitukufuna to kubasa kuringuriza no muntu ariyo naza kwerezo murumo wewe nkana shachi kugira ngo noyendokole noyendana niwe ozware nkadera noyendana niwe ogire hariho ibigambe bakushira gamba yorso vibe niwe noyenda niwe onekeneko benkabande be ogire earrings nachi hatojote nanye kanze koramba tusuburasi noreba mino giga kabinga rakinga tusuburasi nakozo mutozo echo chonka ko kuba wakira kwendo murumo oyebwa amagara gawe ngo you are vulnerable uruvunarebo kukurepinga ubwo muntu nakukiza mani kandi ariyo nakutwara kwihomba zira yo nagamba ngo bazire bawutabagambira ariyo nakuteresa umura kujya vuga motoka kandi abo kutabagambira kunko ryo mukazi to yine manu go kurwana kandi na government ne recognizinga ne bagambira ebizu ya burida cika ngo wade muri abanya-Uganda muri abantu nkabashije konka tumwine mani so mwene umwana umuronde mirumo
banzo orebe the appearance y'umuntu ari kuza kuhereza umurimo orebe we kare naza kweza umurimo gwa miliyoni zishatu uwe noreba ezayine nzimureba ukahona ayineze kusinga waho kandi kari abatine murimo gukusinga sentezo kandi ubwo gwariyo naza kuhereza wita gutwara rena akakwereza ubwo gwarumu so nanisha bangu abacara mutankwata kubikoreka tuyino buzubu kidnap emisango ya rape emisango ya kidnapping okubuza aho abacara emirunde mingi kutukubantu investigating atusanga bakamutwara bo kuza kumuhomurumo konko umuntu ayo naza kutwara kuhereza umurumo nawe nkariyo natera isimwe ariyo nasaba transport ya kutwara uko harubazo orwaro no rutero hano no expecting ngo harakuyamba oyi no kumekinga so kasarindinga buri kimwe cyo nakakore byarkwenda hatitwe itwitwe ba mu security ntwiza tuhendera na postmortem ebi yakozire byahwire byona tutwakibigarira nyuma yakusisire nko kuyakusisire yakusobize nko byakusobizeho hati kote taka provingire girite kuyakufuna mu enteka tekendizo aka ninga sogwe ogwari kubikoraho bakamucyamye ubwongo hati nabana kigano na wafaka kizemyaka 18 na nabacara abuko mu ruvoro na lebuzi muhaba numuza kwikiriza umuntu kubrokingira kwereza umurumo umuntu kukwereza business banzo manye ni mwetanta amanyira we kuza kumanya amanyirata we tayine banyanya tayine mukazi tayine banabe ebyebye byakoza kumpereza kabanza kabihereza abanyabuzari reno ubone kumukuratira omazima garwaro bukusanga muri yo musango kunko muntu umukwasire akidnapingiro mukazi amukozire byamukozire wewe nka ebyazwire yes no byakwabyebye kunka tubigoriri naza kumura umugwe imitwaro 8 kunka hona naburwa pasi y'imitwaro 5 ubwo murumo gwa kwereza akabanza akagurira sati yayine yezingire kwa kozi yongera kwezinga ariyo naza kwereza umurumo bantu mwe bintu mugume mukoze samisho muringurize umututiza tukahendera kubi so mbwenu azizo campaign zezo nezo kubabiha kuba wininge mituma kubasingura kugira ngo kora amanye ngo hariho imitwaro 9 hariho ku munyombe cerenzo then mutware abo kubikigenderwa nebera program yo mu samuhoya ariko kugira ngo katubihe yo mukampo inayimperize kuba ni inshoma nareba ngo abanya-Uganda 5 bari yombihome byatake in 3 detention centers omuritake takumanya batakugicenga hariho umurundo gumwe obutwafuro winjira umusuma wapiki twamukwata akaba naguro bunyobwa akagenda yiza no bunyobwa abuguza stage acheza kubuguza stage bakamba mumanyaka kanyobwa kumba bakaba na stage zo mu town ejo ogo babene bari bagoti imana ogogo aho gogo wakanyobwa yabenaguzo bunyobwa akayiza baguzo bunyobwa bahereza no mu bwibanza nko nabagambiye ngo umuntu yaza gukora ikinte cyurungi banzo umanye ogogo ni missionary no murokore nabi abenjiri abakwereza center bo kudona ahabwa kinampereza ibanza ryo bunyobwa atakumanya yes umuntu aragumya ko ikintu cyabushaninga se kintu kitari cyaburizo teka emirundi nkeshatu odeno utakizira ryejo hati bukanyobwa akabamanyira stage zona yazimanyira kweza kuzimanyira kaya identifying application yiza kandi bakamba manyaka kanyobwa kuyabira kamuziga abanza munywana atamuhirizo murumo tena gambira bariya biza batera ni bakiza kutera pichi bajuvuga so in short tukafollowing umuntu ogwe kuyiza ruhanga no manye inakuzo musuma no 20 zo mu biwena so injira na kurwa 20 murundu rwa 20 dukamurga mu bagire kutera kanyondo yabare kuka so kanyobwa twamukwata ubwo yabe natundo bunyobwa yatusya ahabakora nabo aceza kwiba ori yabamuterere simu ngwiroko gendo gipakinge aha kasasoro nanka iroko gyo gipakinge aha murongo twa kuriya byafura iroko gendo gipakinge ho akikaji pakinge gireke mu kisumuruzo akireka kari iroko tambure ohike izo Andrews kuwagaruka kuriye
ahi wasiga picho tunyoka nyingi bwo busente nubuce wasanga picho bagitwire konka wito umuntu so mwenu hati bariyo bakomere uyo no saving emyaka 30 ahabwe emitwaro 10 konka bamba kwa diru kukubiha biharu emitwaro 50 hari emitwaro 9 haruhezi so mbwenu nanimba shaba ngo mugume muringurize bintu uri abamwe bariyo umbehome emitwaro 10 oyisoro muntu nangu tomwe tubabiri tubashata konko beno expecting a million 2 expecting a million 2 hati wito umuntu bakwe emitwaro 10 to kigarra nyuma so mbwenu emirunde mingi nabeshengereza otakagire mudiro obanzo rebe ecece kindi mukirunomo ikindi mukiyo kifira bariyo mbakwerezo mu kazi mbakwadera dera ine degrees 2 konkiwe bambe ukakomankahi ukakoma umu P7 nayo tuwajukora kurungi then kuiza watandika ubusente bwawe yes konka bariyo mbakwereza iwe wenkati wo yerondira dera konka haro groupe riyo nekwereza dera aine degrees 2 hona bwo noza kumbasa ninga baba bariyo mbakwerezo go mukazi uwemya agwarenge seri arengiro kwetegereza kwawe woni yo tubanzo kebuza abantu mbankunda bata babakaza babo binezo za degree bakuza kumperezo go pantu chikwetaga nguzo mwishomero kureka ni cyetaga yowe nko kutekateka ukamanya ukakomeza yes iki ni cya ekirunomo kari mukama wanje nagaruko wawe owanje ekibuze kindi nekibuze kikwakirine na naba bantu abakutwara abantu akabatwara umurundi go kubanza police kamukwata bakajangwa ngo hatiya ngwere kurjo kubacondoza hati bamureka akagarika kija akabatwara umurundi gwa kabiri aho tutaka blamingira abantu imwe tushimeye kuba blaming imwe abakuba muri twiye umutaka tu blamingire ni security nekorwa nyuwe na niwe ekiragiro kitu cha Uganda ni kigira ngo omuntu wena no bwakunsanga egishaha Adellah no mwakoza kwimuka mukuza kwigura mukansanga aho mu studio numwankwato mukankwatera yesa bukostumuka ogwo busumano gwasa kuta standing konka trespass kunsanga umwanya gwanyu mu studio yanyu tashimikwa nimba kansanga wa kandi nubagenda there is what they call substance evidence so hatimwe kumukweza kumpa umwaterera polisi ninga simwansi ya polisi atumunaga yumugenda hatumukeza kugenda polisi eji okufikayo haro kora musango na enda statement y'umuntu ya leta poti na enda statement y'abakarebi nga witnesses then na enda statement y'umuntu then haro ndizo bakweta residential state house wakasome beragiro bye na diringana nebizo mfayiro ya Adellah ya teresimu fayiro ya witnesses statement ya Nisima arresting officer statement ya bakarebi so hati ebyo byona bakarebi hati kakweza kugira byo mufayiro hata commenting ajya ubwo muntu ayino musango abo kugira ngo asangira kandi bamumesereza nawe twamureto go kubanza mukamurekora tukamureto gwa kabiri mukamurekora gwa kashafite muramurebe kasi no mucyaro barabarimo hati kano biza nabantu babo abantu baheza kucumanya ngo bakusisikarwa business zabo nambwe ningira ngo na neji program nayo hiniki yayambire yo kugira ngo kuba ninyizuka nkanye nahakoraje ategeka akoraje ndugambira abantu ngo wanoza kuzo mukavuyo orebe pichi yawe je uriyo novugane yawe ningane ya Aroni yaberiye ya Aroni in case kakuba hakavuyo